Muraho neza abakunzi ba Masipa One TV, turabasuhuje kandi tubifuriza kugira ibihe byiza aho muherereye hose. Aho bwije tubahaye mwiriwe, abandi namwe tubahaye mwaramutse aho bukeye. Uyu munsi tugiye kubagezaho amakuru akomeje kuvugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Turahera muri teritwari ya Kalehe, tumara turaza kugaruka mu mujyi wa Goma, ndetse tubagezeho n'amakuru avugwa mu bihugu bitandukanye nka Afurika y'Epfo na Malawi. Turaza no gukora ubusesenguzi butoya tubabwira uko byifashe nuko politike y'akarere ihagaze kuri uyu munsi. Mbere rero yuko tubagezaho amakuru yacu, twagira ngo tubasabe nimba utarakora subscribe bose wabikora, kandi ni inkunga waba duteye. Kandi nanone wa likinga cyangwa se ugakora comment, ibitekerezo byanyu turabyubaha kandi tubiha agaciro. Ikindi nanone tukaba dukomeje gushimira abakomeje kudutera imbaraga cyangwa se kudutera ingabo mu bitugu, mutwereka ko mu by'ukuri turi kumwe namwe, mutwereka ko mudushigikiye, mutwereka ko ibyo dukora tutari twenyine, ahubwo tutarimo dutamba twenyine, tutarimo dutamba twirorera nk'uko Barundi babivuga, ahubwo bibafasha kandi bibanogera. Ibitekerezo byanyu rero tukaba dukomeje kubashima, kandi nanone tubizeza ko mu by'ukuri ntabwo tuzabatatira, kandi amakuru tugenda tubagezaho ntabwo ari amakuru y'ibihuha, ni amakuru tuba duhagazeho, ni amakuru y'ukuri. Kandi nanone tutibagiwe no kuvuga ko aba ari amakuru adafite aho abogamiye. Wenda hari igihe usanga abantu babogamire mu ruhande rumwe cyangwa urundi, ariko twe tubabwira amakuru uko ari, ndetse n'ibitekerezo uko tuba tuzumva uko biba bimeze iyo dukoze ubusesenguzi ku nkuru runaka. Tukaba rero tubashimiye kandi tubasaba ko iyo nkunga tubasabye yo gukanda aho hantu subscribe ndetse no kunzogera, kugira ngo igihe cyose tuzaza tubagezaho amakuru muzaja muyabonera igihe. Amakuru rero tugiye kubagezaho turayahera muri teritwari ya Kalehe, ahakomeje kuvugwa imirwano hagati y'ingabo za M23 n'uruhande rwa leta, hamwe n'abo bafatanyije kurwana. Iyi ntambara rero ikaba, amakuru dufite kandi yizewe, nuko ingabo za M23 zamaze kwigarurira agace cyangwa se centre cyangwa agglomeration kuko muri Kongo bakunze kubivuga, yitwa Nyabibwe, ndetse no mu nkengero zayo nk'aho bita Bushushu n'ahandi ngo ni Nyamukubi. Muramba barasinze amazina neza nimba navuze uko bayita hariya, ariko utwo turere nuko tumaze kwigarurirwa na M23. Utu turere rero tukaba dufashwe nyuma yaho M23 yari yasohoye itangazo ivuga ko yahagaritse intambara cyangwa se CCLF. Iri tangazo rero nyuma yuko M23 risohoye, leta ya Kinshasa nayo yahise bavuga ko Perezida Tshisekedi yemeye kuja mu biganiro. Ariko rero igitangaje nuko nyuma y'ibyo byose, nyuma y'iyo mishikirano y'iyo CCLF, na nyuma yaho Kinshasa nayo ivuze ko yemeye kuzaja mu biganiro, nanone intambara ntizirahagarara. Uyu mujyi rero wa Nyabibwe nawo ukaba wigaruriwe nyuma y'ibyo byose tuvuze. Ikindi nanone ahandi naho havugwa intambara ni muri teritware ya Masisi, naho aho umunsi w'ejo ingabo za leta zakoresheje imbunda ndetse zikoresha n'indege, mu gihe abantu batari bazi ko ziriya ndege zihari kandi zigifite umurego wo kurwana. Umunsi w'ejo rero zabashe kurasa ku birindiro bya M23 muri teritware ya Masisi, ariko nk'uko bisanzwe ntituramenya
uko ibyangiritse uko bingana, ariko igisanzwe nuko n'ubundi uturere twose twari turimo M23 n'ubundi ariyo ikiturimo, ari ntaho ingabo za FARDC zigeze zikura mu birindiro ingabo za M23. Ikindi nanone gikomeje kuvugwa mu mujyi wa Goma nuko uyu munsi umutwe wa M23 cyangwa se umutwe wa AFC washizeho abayobozi. Uyu munsi province ya Sud Kivu rero nako ya Nord Kivu ikaba ifite guverineri mushasha ndetse n'ivyegera byiwe bibiri. Uwagenwe rero kuba guverineri ni Bahati Musanga Joseph. Uyu nguyu akaba ari we wemejwe mu itangazo ryashizwe ku mugaragaro na AFC ko uyu ari ugiye kuba guverineri. Uyu guverineri rero afite ibyegera byo bibiri. Hari umusore ukiri mutoya witwa Manzi Ngarambe Willy washinzwe ibikorwa bya politike ndetse n'ubutabera. Hakaba hari n'indi witwa Amani Shadrack nawe akaba ari ushinzwe ubukungu n'iterambere. Ndetse nanone muri iri tangazo bigaragara ko M23 ikomeje kugenda ishinga imizi cyangwa se ishinga inzego mu turere yigaruriye. Nanone hashizweho abandi bayobozi nka maire de la ville ndetse na vice wiwe hamwe n'abanimatere communal b'amakomine atandukanye. Twavuga nka komine ya Goma, nka komine ya Karisimbi ndetse na komine ya Kirumba. Izi zose zikaba zashiriweho abayobozi bashasha. Ibi rero bikaba bifite ico bisobanuye. Ibi bikaba bisobanura ko mu by'ukuri M23 ifite kutava muri Goma. Abantu benshi batekerezaga ko kubera ko amahanga yakomeje kuvuga asaba ko M23 yava mu karere yigaruriye, hari abatekerezaga ko M23 wenda hari iri buze kuhava. Ariko kuba irimo kugenda ishiraho abayobozi, ikindi kigaragaza ko mu by'ukuri batsimbataje ibirindiro byabo kandi batarimo badafite gahunda yo kuhava kubera igitutu bashirwaho na communauté internationale. Ibi rero nanone abantu bakabona ko mu by'ukuri nubwo bavuze ko bahagaritse intambara kandi na Perezida Tshisekedi nawe akaba yaraje kwemera akava kwizima, akemera inama yagiye agirwa n'abafaterankunga cyangwa se abafatanyabikorwa ba leta. Uyu munsi yemeye ko baja mu biganiro, ariko rero nubwo yavyemeye urugenzi rwacari rurerure kugira ngo bazagere aho bumvikana, aho bahagarika intambara, aho twavuga ko aho kari akarere kazongera kagatekana. Nanone tukiri ku bibazo bya Kongo ariko dufatira muri Afrika y'Epfo ndetse no muri Malawi, amakuru akomeje kuvugwa nuko ibi bihugu byombi birimo byitegura gukura ingabo zabyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iki kintu rero ni ikintu mu by'ukuri abantu benshi bavuga bati Perezida Tshisekedi ni nkaho bamusize kwa uwanja, ni nkaho bamutereranye nyine ku rugamba. Amakuru twabonye rero nuko mu nama nshingaamategeko y'igihugu cya Afrika y'Epfo abadepite mu burakari bwinshi cyane binubiye ko igihugu cyabo cohereje ingabo muri Kongo mu buryo budasobanutse, mu buryo amasezerano igihugu cya Afrika y'Epfo cyakoranye na Kongo, ayo masezerano adashirwa ku mugaragaro, ayo masezerano adasobanutse uburyo igihugu cyayasinye. Baravuga batese ingabo zacu
zagiye kurwana cyangwa zagiye mu butumwa nka buriya bwa MONUSCO bwo kubungabunga umutekano, bati kuki amasezerano adashirwa ahagaragara ngo asobanuke tumenye uburyo abasirikare bacu abana ba Afurika y'Epfo barimo bagwa muri Kongo. Nyuma y'uburakari bwinshi abadepite bahise basaba leta ko igomba gukura bwangu ingabo zayo muri Kongo. Bukeye nanone perezida wa Malawi nawe yahise asaba ko ingabo zabo ziri muri Kongo zigomba kwitegura kugaruka. Ibi rero ni ikintu gikomeye cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi, kubera ko arizo mbaraga yari yiringiye nyuma y'uko birukanye cyangwa se asezera ingabo za East African Community akazana ingabo za SADC. Yari yizeye ko arizo zizamufasha kurwana, ariko igitangaje nuko mu by'ukuri nta musaruro zitanze, ahubwo nizo zimusize habi kuko zimutaye kwa uwanja, zimusize mu gihe FARDC cyangwa se igihugu cya Kongo kiri mu bihe bitoroshe cyane, aho baherutse gukubitwa n'ingabo za M23, abasirikare babarirwa mu bihumbi bitari munsi ya 2 hamwe na Bazalendo na FDLR bakaba barahasize ubuzima. Ibi nabyo mu makuru yakomeje gucicikana cyangwa se amakuru yakomeje kuvugwa mu binyamakuru bitandukanye, aho leta ya Kongo yashakaga kumvikanisha ko iriya mibiri yose y'abari abantu baguye hariya ari abasivili, ariko umuvugizi nako perezida wa M23 Bertrand Bisimwa akaba yabanyomoje, aho yavuze ko mu by'ukuri abasirikare bose bari hariya baguye hariya ari abasirikare ba FARDC, nta muturage n'umwe wahaguye, ahubwo ni ingabo za FARDC na Bazalendo na FDLR, ati hamwe n'abamercenaires banze kurambika imbunda nyuma y'iminsi M23 ari yabahaye. Bati rero nta mpamvu zo gupolimika, nta mpamvu zo kuvuga ibintu byinshi mubesha abapfuye. Rero nabo ngabo twabahaye ultimatum yuko bagomba kurambika imbunda hasi bakaja muri stade, bati rero ntibabyubahiriza turabarasa. Birumvikana rero ko mu by'ukuri abasirikare benshi bahasize ubuzima, kugeza ubu ntawe uzi umubare, ariko bigaragara ko abatari munsi y'ibihumbi 2 bashobora kuba barapfuye, kuko imirambo imaze gushingurwa ni myinshi cyane, aho ari amashirahamwe nkaza Croix Rouge n'abagira neza bakomeje kugenda batoratora imibiri bayishingura, bavuga ko imibiri irenga ibihumbi 2 ari imaze gushingurwa. Ni ikintu giteye ubwoba cyane kandi kigaragaza ko leta ya Tshisekedi yakubititse cyane, ari nayo mpamvu Tshisekedi yahise yembera imishikirano. Amaze kuyembera yakoresheje nanone perezida wa Assemblée Vital Kamerhe ahamagaza Assemblée ndetse na Sena kugira ngo basobanure cyangwa se babakonvenke, bagerageze kubumvikanisha ko mu by'ukuri kwemera imishikirano atari ukugurisha igihugu, ahubwo ari uburyo bwo kugira ngo baramire ubuzima bw'abaturage. Niryo jambo Kamerhe yakoresheje, yaravuze ati perezida atarashaka kuramira ubuzima bw'abaturage, ati rero ntabwo ari ukugurisha igihugu. Ariko kandi mumenye ko ibihe turimo mu by'ukuri atari byiza kuri twe, ntabwo turi mu bihe byiza, turi mu bihe bigoye. Yashakaga kuvuga ko mu by'ukuri amahanga batereranye, ari nta gihugu na kimwe kirafatira u Rwanda ibihano, bati rero nta kundi byagenda aho kugira ngo tuzoze kwireturuva na hano turi twahavuye, ahubwo two kwemera tukaja mu biganiro. Aya makuru rero yakomeje kuvugwaho cyane, aho abantu benshi bavuga batese kare kose leta yari irinzi ki kwemera imishikirano, leta yari irinzi ki kugira ngo yemere imishikirano. Iyo yemere ikaja mu mishikirano
abantu bangana kuriya batarahasiga ubuzima, ibintu bingana kuriya bitarahatikirira. Bati rero perezida yagaragaje incompetence iri ku rwego rwo hejuru, ati yari kwemera akaja mu mishikirano hakiri kare cyangwa akemera akagumiza akarwana noneho akabaga umugabo. Ayo makuru rero abantu bagomeje gutanga ibitekerezo bitandukanye. Hari abamushima bavuga ati rwose intwari niyemera ko yatsinzwe, ati nta mpamvu zo kugumiza kurwana n'ubundi udafite imbaraga kandi bigaragara ko muzi ukuri uwo murwanya kurusha imbaraga. Ikindi nanone gikomeje kuvugwa naco giteye abaturage kwibaza n'amakenga, nuko FARDC ikomeje kuza ari nyinshi cyane mu Minembwe. FARDC ikomeje kudeployinga ingabo nyinshi cyane, umubare munini cyane hariya mu Minembwe. Abantu rero bakaba bibaza ico izo ngabo zigamije, abantu bakabona ko zanga byakunda wenda hari ikindi kintu kirimo gitegurwa cyane nko kurasa bari abaturage birwanaho, kubera ko iyo bazana ingabo nyinshi hariya nta kindi kiba kigenderewe, kandi murabizi ko nta wundi leta yita umwanzi hariya usibye nyine abaturage birwanaho. Ibyo rero bikomeje gutuma abaturage bagira imitima ihagaze, mu by'ukuri ntibatekanye, imitima yarakutse kubera ibyo babonye mu minsi yashize, aho FARDC yagabye ibitero bikomeye, bakoresha imbunda zikomeye, barasa mu mihana y'abaturage. Abaturage benshi bahasiga ubuzima, ibintu birangirika, amazu aratwikwa, ndetse n'amatungo nayo arahasiga arononekara. Ibi rero bikaba bikomeje gutuma abantu bagira umutima uhagaze, bibaza mu by'ukuri nimba intambara itenda kongera kandi kubura kuko byageze mu minsi mikeya ishize. Reka rero dusoze amakuru yacu mu by'ukuri tubashimira ko mukomeje kudukurikirana, kandi nanone tubasaba ya nkunga twababwiye, nimba ari bwo bwa mbere cyangwa se nimba ari n'ubundi wakurikiranye Masepa One TV ariko ukaba utarakora subscribe, umwanya mwiza wo kwikora n'uyu, wanakora na like cyangwa se ugasharinga, ugakora comment. Ibitekerezo byanyu tubiha agaciro cyane. Murakoze rero, makuru yacu reka tuyacumbikira aha, tubashimira, tubifuriza kugira ibihe byiza, nakagaruka.